današnji dan deo hrišćanskih pravoslavnih crkava slavi Novu godinu po starom julijanskom kalendaru. Među njima su ruska, srpska, gruzinska, kao i jerusalimska, antiohijska i aleksandrijska patrijaršija. Do razlike u računanju vremena došlo je pošto ovaj deo pravoslavnih crkava nije prihvatio reformu starog julijanskog kalendara, koju je po savetima fizičara i astronoma naložio 1582. godine Papa Grgor XIII. U Srbiji se početak nove godine po julijanskom kalendaru zbog identifikacije sa pravoslavnom crkvom zove srpskom. 13. januara 1806. godine rođen je u Vršcu Jovan Sterija Popović. Bio je dramski pisac, romanopisac i pesnik. Diplomirao je pravo. Imao je ključnu i inicijatorsku ulogu u razvoju srpske kulture, ne samo kao pisac, već i kao osnivač važnih institucija kulture, Srpske akademije nauka i Narodnog muzeja, prvog pozorišta. Bio je načelnik Ministarstva prosvete i ogromnu energiju je uložio u osmišljavanje prvih obrazovnih programa u Srbiji. Između ostalog, zalagao se i za otvaranje devojačkih škola. Sterijine satirične komedije Laža i paralaža, Pokondirana tikva, Kirjanja, Rodoljupci i danas su, posle više od 100 godina, na našim pozorišnim repertoarima. Svestan koliko su opasni deklarativni patrioti koji su predmet njegovog podsmeha u Rodoljupcima, Sterija ostavlja zaveštanje da se ova drama otvori tek posle njegove smrti. 1991. na svetskom prvenstvu u australijskom gradu Perth, jugoslovenski vaterpolisti osvojili su zlatnu medalju. Bila je to posljednja utakmica punog sastava reprezentacije nekadašnje Jugoslavije. Iste godine, nakon svetskog, odigrava se i evropsko prvenstvo. 15 dana pred ovo prvenstvo u Atini, Hrvatska povlači svoje igrače. Uprkos tome, jugoslovenska reprezentacija osvaja prvo mesto u Evropi. 5 godina ranije, 1986. nekadašnji plavi osvajaju prvu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Madridu. Ovo finale u utakmici sa Italijanima pamti se kao najuzbudljivija vaterpolo utakmica svih vremena. Jugoslovenska reprezentacija je do pobede 12-11 došla tek u 8. doigravanju od 3 minuta. Tada je Igor Milanović 30 pre kraja produžetka postigao legendarni gol za prvo svetsko zlato. Ekipu je vodio Ratko Rudić. Na današnji dan 1993. na osnovu odluke Nemačkog ustavnog suda obustavljen je sudski postupak protiv bivšeg predsjednika Demokratske republike Nemačke Ericha Honeckera. Sud je zaključio da proces protiv 80-godišnjeg Honeckera, teško obolelog od raka, predstavlja povredu ljudskog dostojanstva. Honecker je nakon 169 dana provedenih u istražnom zatvoru emigrirao u Čile, gde je umro u maju 1994. Nemačka je bila najsistematičnija među bivšim komunističkim zemljama u sudskim procesima protiv bivših funkcionera i službenika sistema. Ipak i u nemačkom tretiranju komunističke prošlosti javilo se mnogo protivrečnosti i mnoga pitanja ostala su bez odgovora. Engleski publicista Timothy Gatton Ash, koji je i sam otkrio da je imao dosije u štaciju, tvrdi da se svuda u bivšim komunističkim zemljama najveći problem javio u proizvoljnom i ispolitizovanom izboru optuženih. 1898. francuski pisac Emile Zola objavljuje u listu L'Aurore otvoreno pismo predsjedniku Republike u kojem je ukazao na mahinacije najviših vojnih krugova i zatražio oslobađanje kapetana Alfreda Dreyfusa, koji je na procesu 1894. osuđen na doživotnu robiju zbog navodnog odavanja vojnih tajni Nemačkoj. Dreyfus je na obnovljenom procesu oslobođen optužbi i 1906. vraćen u vojsku i unapređen u čin majora. 1910. emitovan je prvi radio prenos opere uživo iz njujorške Metropolitan opere, Leoncavalovi pajaci i Maskanjeva kavalerija rustikana. 1941. umro je irski pisac James Joyce, koji je eksperimentima u narativnoj tehnici i strukturi romana i primjeni toka svesti dao nov pravac modernoj književnosti.
Njegov roman Ulix smatra se najuticajnijom knjigom evropskog proznog modernizma. 1854. japanski šogun Tokugawa potpisao je prvi trgovinski ugovor kojim su za Sjedinjene Države otvorene neke japanske luke. Kasnije su potpisani ugovori sa Velikom Britanijom, Rusijom, Francuskom, čime je Japan prekinuo politiku izolovanosti i počeo da se uključuje u međunarodne odnose.